Le amatanga fo ile nei vai aso I se whapoponga o talafo o le Radio Samoa. Momo atu I se vainga lata mai le taua I Iran, o whaero mai ripote le CNN o whaamanino ane I Iran, o le ama mawhala lato tariane, ini oso whainga e whaia e Amerika I no fuanga o le pawa I Iran, a walapata I ane fo I Tehran, a whai atula I mai le atulanga o lono winga, o le ama tua I whaaleanga ina le si o manga I lea I tu o le atunu. O whaamtalanga na whaia Trump o tā wai, o le aia polo ia le pomuina o ia no fuanga, pe a whaia le tatalaina le Strait of Hormuz I te tono le whasefuru waru I tū la. O whairoa le fia o le pāre meo Israelu, I oso whainga Tehran I se no vaenga e no foia e tangata I le tu I sautere a ai o Arad I Israelu. Le whapena manunu ai tangata to a valusfuru wha o isi e matua I tinga ina. O tā oi ripoti le whaeroa le fia o le United Kingdom I oso whainga Iran sa whaianga I le vasa intia I se no fuanga wha militeri mo Amerika ma le UK o lo iai. O whesiringi ai fo I nisi, po le atonu le malosi o iai anga wha wha militeri o Tehran ma le mamau e mawhaio na o iai le whanaina o ana missiles po o a upenga whana mamau. O mea umai o lo tutupu, a o whaawau peo na si I tia le tau le suau ui le mai ai, o na whaaido ane Iran o le a tāpuni a pea le Strait of Hormuz. E ia isi ripoti le tamai o tā uai o lo whatala noa nei, e Trump ma kia Starmer le pāle mia o Britannia, le mana onga o lo iai le toe fia tatala lea o le Strait of Hormuz. I Hawaii, pa mai walata I le piriona tā la Amerika le tau mea whaaleanga ina I le sete, o na uwinga lolo wā le tau e mai se lava I ti munga ma mawhana lolo vai ai le tele o no fuanga I le motu o Oahu. E sidi e le tua se lau tolu sfuru tangata na lave ina mai no fuanga, pe o na whaamatala ina le kovana o Hawaii o Josh Green I le Hawaii News ma le BBC. Whaeroa le to tele o tangata na poloka I o lātou whale o no lolonga, ma wo whaeroa fo I wolongo ina le whale pae mo se whesosoani, o na se tasi leo lolonga o pito onga I le se tete tanu mai le luafe ma le wha. O lo whatadia le asia o mea o whaaleanga ina, a o lo lapta ia pēr tangata ia whae tete mai se lava I le wheo I tā vale. O le maua nisi au mau I whae tū ia o Hawaii, wha to awa aire I se tūranga wha pēr ua o iei le motu, e meise o popolenga I le whaatanoa tele, le Waiawa Dam, e ono pā mā tiri lolo vai ai, no fuanga tua oi. I Sudan, o lo te ena le amia le atunu u whaamatalanga I whaapea o lātou, na whaatinoina se oswa inga I se wharamai tele, I le tu I se sifo le atunu o e umia le vaenga le Rapid Support Forces po le RSF. O whairoi ripote le BBC whaamatalanga mai le whaarurunga o le WHO, e whaapea ono sfur whaatangata au fieita mai tina maririu, I oso whainga ia, ma le toa valu se furuiva o lo manunua. Painoa le WHO walawa ia lea toto masaa, ma o te tau na whaamuta lua ia vesinga o toi titi tolu tau sanga o whaia pea. Pai mai le RSF, o se drone a le Amia Sudan, lea na hawhi ai le wharamai, I se asolo o whaamanatuai e le whaatuatuanga Mausalemi, le Festival of Aid. Tanu mai lava a perila luaferu o tolu na amata I se inga nei, I le vahole militeri le atunu uma le RSF, o ni vaenga se lua sātatu whaatasi le luaferu o tasi. O si dia le se lauri masfuru wafe tangata ua maaririu taru mai ia vesinga, ma le rata ele se furu 2 miliona o tangata ua ngai ese mai ma o latou a inga, tusa le ua lata ele tasi vai tolu, o le whaitau au whai o tangata o le atunuu, whai mai malo au whaatasi o se mata upu telele nei, e whaatatau I tangata o le lalolangi. I au se tālia, o wala unei le uni o tangata whainga renga I whela ua inga, I New South Wales I le whainga malo o le stete, ia whaamuta loa le tongino o pāsese, I au nanga tau whemalanga inga po o whela ua inga whala waitele, au vai ai le tele o tangata ua tuu le whaonga ino ta vale, o na o le taunga tā tele o le penisini. O le kiso e le teminei wa si le tolu tā lai le lita, wa whata wai nisi vaenga o le atunuu, e tei whapea fo ma le unleaded, ma ua vai ai le to tele o tangata ua whaonga au nanga whala waitele tau whemalanga inga, e wheoa iai inga ruenga mai si fuafuanga. O le whina wa le uni e whaapea te tauna whaiti tia le tau pāsese pe le ai fo I se pāsese, mō sina teimi se ia toe mō se whaamama venga I le tau o le penisini. Sau no le Minister Whala wa Inga John Graham, o le teminei o lo matua I tala whea ngai le pāsese o lo iai, ma o se isi so swani rea mo le atunu whemaranga ai, pe a whai popole le tau o le penisini.
O le whaamtalanga ma le mālo o ta wai e leo yeini a whianga tele i le awina mai o le sua uona o le taua i sa e tūtonu. Whaamauni a fo i le Minister o Malusianga o Chris Bowen i le 9 News e na o le ono mai le varus futasi o uto o le sua i Australia le o whaale au ngaina talua na amata le taua i sa e tūtonu. Ma le tala muli whaino mai ni poti New Zealand ia unanga tau tangata tā whawhau mai mo atu i le tunu e tō tele tūrisi ma le awa siasi whawhau malo o whaale au ngaina whai ngā malanga i le tunu o no bevesi i sa e tūtonu. O le unga leo se su enga na whaia whaino ai le Tourism Export Council li putia le Radio New Zealand 7% o tangata na tariane le su enga o lātou whaidua sa ia lātou tangata tā whawhau mai mo atu i le tunu mai le United Kingdom ma Europa ua whale au ngaina whai ngā malanga mō mati ma apirila o na whamai a lātou whamtalanga e mafua ono whai ngā malanga sa fuafua e malanga ne ai o whai titia hawa noa. O isi po i whai ngā malanga e ui ane i no fuanga i sa sa e tūtutonu o lo oa awhia i ve singa i sa sa e tūtutonu. Pai mai rea o unanga tau tūrisi e leo se tala le leilea mo New Zealand. Ai wha moe moe ono yeini si awa noa e adia e mai tūrisi ma le awa siasi mai kānata ma Amerika ma isi atunu e ono fia maranga mai i New Zealand. Ta awa telefo i le wha wau peo le wha whairua ia New Zealand o tangata siasi wha wau malo. Whai mai le ofisa o tūrisi o le malo si o so o tanga ma pā anga wha wau malo i tūtau fi whātua inga o le kīlea e wha mautino ai e maua nisi fi so soani i ia au o nanga. Tala ia le Radio Samoa mo le nei aso. Radio Samoa. Taslima iwa tolu. There are loads of things to do in Tamaki Makaurau. Enjoy dance, music and international food at Culture Fest on the 29th of March at Mount Roskill War Memorial Park. Simply search our Auckland events to get inspired. Tamaki Turuki, all together Auckland. O fia maua sau ta vale po sau piki apu. Ai tong ta iwa yaso, lua va yaso. Pe ta imasina, o le sleek cars o le a maua ai le fsoswani. Ua ta pena le au whainga ruenga a le sleek cars mo oi malo a inga. Aua e te popole i se mea e tasi. Te tala fitu aso, mai le sifulu i le tai au, a ngai le afo le ono le afiafi. Tele la lai au kilani i saute, vili mai loa i le o lua tasi fa, fitu lua selau. Po le o lua o, fa lima, tasi lima tasi. O le polokala me o le Gagaifo Faiva malei a taua savea i lunga o le Radio Samoa ua mawhai o na awi nātu ona o le fesosori mai o le Pacific Specialist Healthcare ma le tongafitia o le ngase o le fatu ma le ngase o le kanesa i fale mai e lua i Nandi Masuva i le atunu o fiti asiasiane i le upega tawhailangi Pacific Specialist Healthcare psh.com.fj Te alofa Samoa o Mr. Cowboy Lenny. Whaafafonga ma mai mo mai pea i le Radio Samoa. Yeehaw! Tai e toi whaatalofa mo whalofa i a te oe. I le amatanga fo i o le nei vai aso le asunga fua le nei. Ia, wa tātou tūlalata fo i le whai unga o le nei fo i masina. Lua sifuru ma le tolu o le masina o mati. Lua afe lua se fulu ma le ono. O lea was fulu minute wa te aidei ia le tu lai wha. Tā walunga atu wa tātou tala mai le tamaitai e Miriama. Po Maria lala toa mai i au se tālia. Ia he whapena fo se au nanga. A le to whaia whonga mua pa le ftelenga fo i a se Manu Francis Ioane. Lei a tau sa vea le lei. Tātou whiloa i fo i le lofa maleanga le lei o le tua. I le whapoponga o le tātou polkala. Mere ngā Gagaifo Faiva o Samoa. I New Zealand i au kilani. Ia po whea lava fo i le tafa lau langi o lo whatino ba iai ia lau au nanga ma lau tūtua. Ia ma lau fo i sa i ringa malo. Malo le ngā lurue. Malo fo i le whatotoa. Ina ua ngā e fo i le la i le taeao la usu Samoa. Ia ai ala seu fo i le atunu. Au isi ia la ka ngungurua ia le kaimile na. Ia. Whatalofa mo folofa fo i. I le pa ia mawa lunga o le atunu o lo mai mo mai lunga o le tātou api o fōlinga. Facebook page, ia whapea fo i mo le tātou YouTube channel. I must say, ia le da uola le lei le tātou wala leo FM 106.1 i Samoa atoa. Mole atu le whaamalo ma le whaafitai fo i le whaangaina o le nafo i au unanga awa wa i ele teimi. E halu i le atau i sevea. I Samoa. Ina ia loa ia
le te talaina ia awala o leu ato nei le masina po le 5 vai aso. Talu ona e whaalongolongo mai ina o lona winga o le teimi ale tasi le te wawa ima ia te au. I lunga o le Radio Samoa fulima i vatolu a mo i au kilani. O le teimi fo le nao lai whaalongolongo mai ai i o i lunga o le whamo tasi o ono tesi ma le tasi FM 106.1. A talo fatu le atunu. E mo fea lava le tafo lo e mai moa ma e ba futa mai ai. Ba lo le soifua manuia ma langi mama. Ba tu lo foi I pa ia masani o le vano no fo Samoa. Pa ia mamalu faa le malo, pa ia foi mamalu faa le anganu. Ia ai mawalunga se vi inga o le tua. E momoli e ana au na pa ia. I fata faita ulanga e fia. Pai sino le tala le lei ma feo i o le langi. Le au fai ngā ruenga tutofi I tafa. E fio le langi o lo o tau. Fa no manu ai ia mata se ai ona o le ngaruenga le tua. Pomoli atu le fa malo fai le faiva. Ia o le ngau tuli ma le ngau vai I le tua. A wase manuia o le tato o tunu. Fa talo fai tabam tina matua o le tunu. Alo so fu manuia ia te to a sincera I molta malawa. Ia ma le fa moe o lo manuia fo I oe. Ia malau fo I malo longa wa e malo lo retire manu malo ia ma ua tali fo I fa mnianga e mau le malo o le tofi retire ia masi au pensione ia ranga o mea sa lilingi ai le afu ma alu ai lo taimi le ala wo o le taimi malo lo retire ai ia avatu le fa malo I ngā luenga le lei malau to fo I sa ilinga malo a o talavou le soifua ia fatalo fa pitoa pe fai o afea ia au kilani nei ia ma New Zealand I fai ngā malanga le tatu o tunu o le ta ua sa ua le va ia sa fio mai le fionga I le minsta o le tatu kapineta me le fai ngā malo o Samoa ia le uso moni ia po le fionga fo le minsta o le soifua maloloina. The Honourable Minister of Health, lau fionga Honourable Va'awau, salu walofipo, a faifo o malanga mai ma le faletua fatalo fatu, a faifo o lua malanga mai ma se leo, po se Social Security Card volele, fatalo fatu le hatau sa vea I hate oe, I le lato I le taima, le lato I le ea, le lato fo I le ala, ma le vasa. Ia, fa moe, ia le a fa taunu ina uma fuanga e pei o na anga I mai ele fai ngā malanga, fa tei fo I molo teimi ua fa avanoa. Ia, fai ise fa tal noanga manisi o le au fai ngā luanga nei pe o le sunga ia tia. Ia, a fai fo I umi se teimi o lo o e iai I le atunu nei. A watu fo I le avanoa. Tā te tala ai, ia a se I fa fafonga Samoa I le tūlanga o le fai ngā malanga. Ia po ni fa moenga lava fo I mo ainga. Ia ma tutuangia fa le ainga. Ia fa tasi ba tutuangia ma funtanga fa le malo fa talo fatu I lo fionga le minsta. Ma lo le malanga manuia. Ua tuana ia tu le na vaiaso. Fa I unga fo I le vaiaso ma mea sa tutupu ai. Ia ele ngata fo I le na. A o le tūlanga matautia ele o tau fia I le tau alo whaia nei I le wā o Amerika ma Israelu I lo lātou waso wha ino Tehran ia po ole nā lo Iran ana mea lai mali ai sa au tau muri ai I tala ole lalulangi ai mai se fo I wale si wha sa lalau ese mai Amerika ma tala mai isi fo I newspaper e pe o le Sun, ia po le newspaper le na Peletania. O lo whaaria I le fina ngalo o le pale mbia o le malo o Peletania. I lona le lango wina o le Palestine Donald Trump. Whapena fo I maisi malo. Lātou te le o toe lango wina le taua le o lo whaia nei. Wa fiu fo I la Donald Trump. E tau fo no ma tau wala au ia isi suyo isi malo e fe so ni mai le mea e fai mai le tala
le tali le tele o whainga o malo ia whamai. Sorry, ke whawalwale. A whai la o sa whainga i o la me we toe a apa mai ai ia I mātou. Na whai atu la vai tu a nai e te whaatia poto ama whai la o sa whainga. A le whaalo lave la leo o tu la I mai nei. Le marapanga leo wai ai le larangi leo o tu whaafonga te fui. I tala mai a le whale tua ia Miriam. Whapena umare mea leo o tu la I mai fo I New Zealand. Le leo o tolu ta la fast full valu sede. E le masalo e o atu les farele nei wa lima ta la I le lita. Le iwa tasi unleaded. Ea, el tolu ta la fast full valu sene le o lo ia I le lita. Le te mile nei. Mai, o le whaalawe matautia le tula I mai. Ona ua whai le o sa inga Amerika ma Israel. E wawa I atu. I le tō mamaina Iran le mataupu. A ngā I whoro ma Iran, ma poloka lo ma mea tau o le Strait Hormuz. Po Hormuz Strait. Oi, o le ala wa lea e wā piapi tele. A lai whaasanga umba I ai o mea tau whaatonu. Pomu a komika. Ioi, mea tau whaatonu ale malo Iran. Ono no inga, e tau fia uma wa aswau. Tau fi uma fo I ma wa o loa. Tele o loa o le ale o I atu moto o le Pasifika o le ale o mai I New Zealand o ane Australia. Poloka uma Iran le mea lena. Sa te tau o na fuafua I a tato wawaila I le tau na lewa I nei. Live New Zealand fuel prices now. O tau si sila iei. Alanga la e fou le mele. O tolu ta la, tolu sfulua sene. Ia, e fia asona. Tolu ta la li malua le iwatas. O le tiso lelo o tolu ta la sfulima sene. O kama ia lesa ata I ta la val su sene. Tolu ta la, o no fa ka fifi, le unleaded fuel, o le iwa val. Ia, o le mela le la tula I mai nei. E whape nā lava o na umi matoso I lava Iran. Wa fiu ia Amerika e whai atu I te tai o Iran. O mai e whai stato deal. Tala Iran le ai, wa umal te mina na manatu e whai se deal. Wa to o tele tangata. Thousands and thousands of casualties. Tangata civili. Ioi, o mai mau o lātou soifua. Ona o le tau lea. Yeah, well, Donald Trump is creating enemies for the United States all over the world. Iran's military says Strait of Hormuz will be completely closed if U.S. bombs power plants. Now, for me, I find my for America. Iran, pule atu mātou I le tai. E tofi atu e Amerika le tai e suitu langa. Ia Ayatollah Khomeini lea na pomu ma fasi o tia o le tai. Lawi loa. Ale malo Iran. La tala ale malo Iran lau fai mai. Donald Trump. E le isau fe au. Ta fai tātou te whai ngofia le ngana. E le ai sau fe au e te aia mai fua I nei. E te tofia te itai o le malo le nei. It will never happen, Donald Trump. Me la le na. Waita Donald Trump. Ai wawai tu. E le whaatatafa I Iran. Tasi lea tu nuu. Lea lau mimilo e fone iai ma Rusia. E fesosani ia Iran. Mimilo I fo masaina. E fesosani ia Iran. Wa le malie ai le fina ngalo. Ole li I Palestine. Ia Xi Jinping. Ia mawhapena fo I malakako kama o Putin. Ia se tato wawaiala al wharawela. Ole a fianga o I tato. Ma le te mao aing. Le lawa o mai le mele o le afo I o le vai o le suau. O le meo o iai. O le ato I whaile me fole le ta o le carless day. Ia e whatu lai mai le land LTA po le land transport authority. Ia mala whaatulanga I fo I male aso e whai ei. E te aroa I le pasi, pesu o sisi te lua o le ngalwe.
Awa foi lea le a whaatu lau ta vale, a e oso lau ta vale ma e alu whanwhangaluenga. E sala oe pe a maua oe, o umana whaatu langatu le aso e te malolo le lei ma wha malolo lau ta vale le whale au ni utu se pensin. Le si vaenga le la au mai nei por kalame i. O le a whaatapu laa mai e le malo. Ma le LTA, ma le petroleum supply. Ia pe fia lita e utu i lau ta vale. Lima pe se fulu ina ia tatau ona whaasoa mo isi tangata uma so that everyone can have some. So petrol be limited, the limitation of how much gas that you can pump into your car. Ala matua polonga le mele la tatou iai nei. Ai a ngā ilo e whao ngā mea tau o public transport. Whea inga lere o meo pasi, o meo no foafi, ia, mai ki e loo i sa wila, wa aile meo me vole le vole ngol me lea se manu le tui fafu. Meo tama i wila voi. Ia le nala, scooters na. Alu e wa isa scooter e te ki e le ngā luenga ma, wha kuku ma koi marau wha ngau i ruma i ngā, awale me le na, ole whatapula ia le. Ai manela mera, what do you need to know? Fuel supply is currently stable. Olo lolo le tebile nei, olo ia ia tatu stocks. Lai tau lolo mai mel na. There's no need to change how you put or purchase your fuel. Sticking to your usual habits helps keep the system running smoothly for everyone. Mai. E eila isi tangata fo lea o latu ta vale e o e leiva valu awa e ngofo loma mix lo male mea e ngofo utu se le tiso le tono lau ta vale ono manatu e kaunga ola walanga le kaunga o fia me ale ai o le petrol lava po la lava le pensini alu le ta vale o le na lava e te tau tutu iai awa o le mea moni lava e le anga i fu mal ta vale la tau ia New Zealand has clear, proven arrangements to managing disruptions, and now we are not yet experiencing the types of sustainability and supply disruption that will justify emergency measures under the National Fuel Plan. Leala, le fe lolo mai le mataupu le o lo ua no fauta i ai New Zealand. I lana tāpenanga ina ia mautinoa e lava ia le pensini mō tangata umu le teimi o maini whaanamlewa whapea. Ai o lava fo ima supply langa o lewa umana tātou ui atuai ia le whaanoi a le fionga le li pāre mi o le tātou mālo. Ina ia lo whangia Samoa ia i le supply la o le pensini pe a whai e tupu se whaanamlewa ia i tātou ia masioki whaasolo atoa ia le pensini. Mai o lesi vaenga taua, government and industry are working closely to ensure New Zealand is prepared for a range of possible scenarios. Nona winga, e iai vaenga ia ua tāpena pena e le malo pe a whai ai tei ua iai se me e ono tupu mai i le anga i atu mo le lumanai. Ia le na, o ia tāua ia te oele usustai e fufuanga i ua whai mai nei le malo. A whai mai le malo, alu e pu ele pasi. Pu ele pasi, mo le aso stasi po ni aso se lua. Wha malo lo leilau ta avale le fale. Se vanga na, se emergency, vala au le ta avale le fale. Ma i la tau po le ambulance, tau e vatu lo matua po le toina po ai lava ua wha le ton. Using public transport. Ai wha kufu i le pasi efe merikala isi ko inga masiaura. Ai, mua kaunga ka kele ia pase se o le pasi la tau ia. Ale mea moni, o le nai tala whea ngai le leia. Le fo ia sao no i sui o le public transport. Ma le Land and Transport Authority o le opule au. Ia whe malanga inga, whela ua inga fo i lunga o le au wala. E te tau ona tātou siustai i tu la fono pe au ona whata oto mai. Ia tai pei o le temfole le na, ia le whama i le COVID.
ora koe whiwa. Ia e whapenala, ia se langona lapta ia I pēr tātou. So se teimi lava e sa wai, ia se wha asisi langa le malo. E winga I le pensin. Se toi tu an tasi ale vaengal na ilunga. Ia utau sisi lei. Nā ue e o lava I meo o le stock le iei tātou o le whiololo. O le whiololo ia le tātou petrol, whiololo le tātou diesel, awa o isi pampensini. Mole eise unleaded. Le tama fo ilea le iwa tasi. Fuel shipments. Tasi lea mea ta ua tele mo le silafia le tunu. Awa ao o le teimi leo mai iniva. Eo mai a mai mea na. Ole whawhita uli te le lava le nao lewa tu lai mai nei. Ona o vaenga ia o sa sae tū tonu. E telefo le swau ua sa wai. Mai taungo fie ai le swau le na. O le sia tunu o le matua tele al swau ua lo iai. Venezuela. Ale wale ilo nei po la whawhena whai. Wale ai ni masini. Wa whamai fo i atu tangata fo I le pule I meo supply chain of petrol, diesel, crude oil. I le malisi wo yo. I tātou le lola, po le ale meo le ao o iei tātou. Whaftai I le fionga le li pārmia o le tātou mano. Lea ua ia tapena. Ia masaun uni fo I boa. Le ua umana whaile ai singa ia New Zealand. Tani mai New Zealand wale lei. Ia whapena fo I le tātou tua oi I Ausitalia. Ta ua tele le tāpena pena le lei iai o le tātou malo. Vamai. The Prime Minister of Samoa has alluded to the preparation to answer to the impact of the war in Iran and has asked New Zealand for help in terms of low fuel supply or petroleum supply shortage fairly soon. At least wa uma ona tātou sotai I le fionga le li palemia, le fionga ia honorable tui masinave maulu matotua. Ia an matai Samoa. Ia e alofa atu I le tātou watunu. Au tātou iei fui lai le mata upule o le matai Samoa. Ia ma le whae ina o le whaafotu tupu ma le whaafotu o le waali I le swafa tui masinave maulu matotua. Na iei matai o le whalesanga unga ma le fio anga o pia ia whapea foi le vai munga ma le whale tui sambau. Na o ma ave le mata upu e te te I o I le ofisa o whaamsinonga fo maswafa. Ki nganga whai ako e ku uia ngā mea alae hua. Nga sau wale toi ina la tau ia. Matati le leia I o le swafa. A wafu I le se swafa vole le e whape tau ave so o so se teibi ia pe le stala fo I ma alulunga le savali. It's an honorary title. Na whaalia I o le tātou nganga whaaloalo. Ma I lesi malo, I lesi malo. Ia fo I le ia tula e pa fo I latou ia na fo I sa whaaloalo I fo ia Papua New Guinea te le lola po le afu le po o le tui Papua pe o le ngoa nga whalonga rava kai ziko ing whaase e au mea uri ziko ing I le o tui Papua po tui New Guinea o te leo mamra male e wata ua whalonga kwa o ka umenga whamakai to ina mai Papua ia ziko ing o papostui ia le ala ua tali le whaamsinonga o whanua masuafa I matai ana o tumana mata upu. Veme. Ia mai e se ia mawha o ia le afu I le suafa matai o tuisi nave mauru matotua. Ki nganga whai aku e le o mai mawha o ngā le suafa I nei mawhaani si me
ua na o se whaaloalo, ai le, ua inga i ngā ma i li kaka i ei tangata male mai a o me o ia. Ia le nala wa tali ane le ia le whaamsilonga whanua ma swafa, o e avel tō mtau, le wa umana i oeto ina mātua, o la fio anga ma le tu malo, tui ma le li, tui le tufunga ma tui le tufunga, ia, whapea fo le swafa se mo tafa, ai me se foi, tui le tufunga le ma me ropati, ia, ta ua le na, whangalo na mea, ai tātou whai mea fifia so ia tau te vivesi i se mea whātau waa whapenei. E le ia se au ngā o ia. Nā o le whaaloa longa māwalunga e loa ai. O tātou o Samoa tangata whaaloalo ma ua whapena fo i ona tau le lei ai le o tātou tino. Ai mai se, e tau lo se mea na whai e la uli. Langu uli umaloa loko kangaka. Dena e lena whai atu se so ia se... I ki oa te vesi mangasu le mea o tau. Tu'u e halu. Wa umale nā mea. Time has done. The title has been bestowed. Then what? Let's move on. Tātou. Alo i luma sia tātou wa mio. A o tātou iai i tala mai Amerika. A mai se fo i territorial malo te Amerika. Mai se fo i o lātou stete. Ia, o le ta ua le matautia o le wha. Ia, po le matangi fuli whao lea na o so whai ai ia le stete o Hawaii. Tāno whai. Ia, vame o le pitonu ua kona. Pitonu ua kona. Ia, po le motu fo le na o Hawaii. Le sili o na matua tinga ina tangata o lo ia ima mawhatia ai ia tangata ma le whaleanga ina o whale ia o lo longa ai mai se ia fo ni tangata o lo misi o lo tausu e nisi ia po ia nisi ua mali li ua fo mana tua i le vatu nei po lo tausanga ele na te nei le fo ina hangi ai ia le whai i maui ma whaleanga ina a toa lava ma whaatafu na i a toa i le whale na ana hangi ai mai se o le afia ai le malaia ma le afina whaatama i ai le tōtele fo i la tau na mali wai. Tōtele o tātou ai ngā lo o alala ma papa au i Hawaii. Ia, mano fuanga ese o malava. Mai ina i kahu luis i anga i atu i la haina. Maka wao ma le anga i lunga i kula kala. Tōtele i la tau. Ia whapena fo i le Big Island. O ahu, ia makona ma maui. E o tātou wainga. Mo le tuia ia tātou lo whaanga mo onga lelei. Ia saunga le mua fo i o tau uma. O lo ua avea le nā stete o Hawaii. Ma o tau ainga. Ma whaatino ai la o tau sairinga malo. Ma tina e ai ia o tau pisinisi. Ia, ma whapenao nā tina e ai ainga. Ma tā ua o ainga lona lua. O le tātou watunu. Ea, o mai le talanoa. E le whasoa leo o iai ia leitu malo o vai maunga tolu. Ma o vai maunga tolu o leo ua fuafua o le aso lua sifun ma le wha. O le masina o Aperila, le masina fau. E pa ule na i le aso whareile. O ina, o le atatala lo ia i fōi le special voting, ia, paluta whapitoa, mo o le sui o le vai monga tolu le na, o wha mawai ilo na tofinga, whipule, na tamo e mai ai i le whainga paluta, i lalo o le fua a le HRPP, HRPP, ia nala ua, tulai masavali ese, ka mawai lana pati na sau wai tonu al mautofona ma le palemene to inatu ma le talo sanga i luma o le fonftelai o i o le afa mawai ma le mauta tu lai ya maanga i e tu loa i le a ingo le whatutua i le tu Samoa watas uma fo i o na whatau le whanonga i le fionga i le i palemia ia malona manaonga
O ngā ruenga ia ma whaasitilanga iwa mai nei le stala whapitoa mo le tu malo paloto vai maunga whamai. O le a le toe pau ina whatupe o le taulafonga pa ia mamamalu o awhioanga. Ai le manatu ua uma ona tu umatamanga a wā o pa ia lava mai le vavau e o lava i le vavau. Ai o le anga i sa o loa se manatu i le mata upu o loo ta ua i lunga. Fia whaalau i loa atu, le ofisa o le komisi o whainga palonta e whapea. O loo tatalaina le ofisa au tu i murinuu, whapea fo i le maketi i sa le longa, mo le whaatinoina o le talafou, a wāta penanga mo le whainga palonta le titia le tu malo vai maunga tolu. Le ama whaifo i ona tu ina tuai, au nanga le stala uma, e nuu mafio anga. E amatali atu i le aso ma le taimi e pei ona ta ua i lalo. Ia. O tau la ia na le maua tau ta i se lau lima sifuru tala. Ona ele i le stala ina o tau swafa. O nei e whaile mea le na. Se toi tu watan tasi la vai lunga whaman mole. O aso mano whanga nei e whaatino ai ia le ngaruenga le stala. Aso ngā fua luas funga tolu le aso le nao mati lua whelua ono o matau tuta i le e whakasa. O le aso ta ewa so luas fulma le whao mati lua fe luas fulma le ono o le AOG i inai leo nei. O le aso lulu, aso luas fulma le limo mati, lua fe lua ono o le awhatino i o le lestala inai mangyangi o le whalsa o le whakasa. Aso whareile, luas fulfitu o mati, lua fe luas fulma le ono, unsai mai. Aso whareile o mati, lua fe luas fulma ono, o le metotisi ina i papauta, aso ngafua, toros fulu o mati, o vailima le whakasa o lo ia ina, aso lua, o toros fulu matasi o mati, o vawala, ia o le whakasa na o lo ia ina. Ia o teimi umana nau avatu, e te tau o nā ngā i loa iai, ia ma whape nauna fo iai ma le whawhita uli, o lea, o le tau le stala, awa o nau te whaalongo atu. O le tau mawhai a istangata. Ina ia matua i sasa mafue ele komsina o whainga palota i la tau ele i lestala. I le lua afe tala, o le sala e lua afe tala. Ka whiwhi, ka ingoi. Lea lava le mea o le autu whapenai. A whapea, o se vaenga o le tula fono ta oto, o le tula fono au tu, a le whainga palota. O lona winga, e te taula o na malosi le tula fono e wha malosi a ile lua awheta la o le sala le na. Ai a whai o se departmental policy, whafonga leile se sengo mea na. Departmental policy, o se tula fono na whaia lava i ima se aia inga na whaia i le marusi anga o le minsta, po le marusi anga o le komisina. O le mea lale na, e ei le marusi anga o le komisina e wha mangalo ai. A policy is a policy that was done before a specific purpose. Now it belongs to the department, and if it wants to change, the policy can change today or tomorrow. Se senga na malusi anga le tula fono, mal malusi anga o le fionga le komsina o whainga panota. Ia e mane fulina, mai i lo utal tununga. Mo te li tile le nasala, lua hafe, tau na whai fufua anga i o tātou tangata. Lela o i loa nei, o valis furma le lima hafe tangata e le i palota, e le i le stala. Ia mai le palota fo. Wai le mwhaina palota pe a whai te le stala. Yeah, that's a lot of money. Pe a tango e whaatele, le sifuru lima hafe le na, i le tailua hafe. Kui te ambo e pe tolos furu miliona e le tupele. Ale malo po le komisi fo i o whainga palota. E tauna nao mai. O le levo o tausanga.
O le tuli ma le itu le mele. E fiu suli tangata e mai e tongi la tau sala le ama sisi. E le fo sisi wa fal pui pui ai. Lona winga. E le o fa malo sia. How was the law being enforced over these years? Nothing. Ai masa mea. Fast food tau sanga. O tui le epa malana vaenga. Fa tu mai al nei mea. Na ona mea pe tau fa fefe eis tangata. But nobody is enforcing the law or the policy. Nea lea leina fo yatui. A fai wole fa malusia. La nea leina fa o ngā fua la pa fai ole na. Ai, fai tele sitala fo le e mawhai e tangata. Ai, wa fo la ona fa te le sala. E fa pea, e fefe i tangata ona le ola ia le e tau e lole no e whaile de le stana. E whaala la kule luafe, ai akiri e kua fefe e kwang. Ka fefe. Watalo fatu, mele ngang whalalo, ia mele ngang fifia foi. O mai mo mai ia le tina pele o le tātou ainga, e fionga ia futino, wha mele, a via e sera, ia, maloli le soi fua mnuia tina, wa mo alo. Mawalo malosi, mawalo fifia, ia mai to anga inu o fwala au. Ia mausi stai, mi mea nana, fa tonu mai ele fo mai. Ia va pena fo i, ele au tā pua i male au tau si mai. Talo fatu le tina ia, to filau tongia leo ngā upu. Va pe fo i le isi au tau si mai. Le malu tau ma oe, o toa risa matua. Ia va pe fo le tamai ta ia wha mele lai titi. Ia ma le tātou nurse, le nurse o le tātou ai. Ma le tamai ta o si maia. Sa maia. Ia. Ia vo pena le onga pele ai. Talo fatu le fionga to filau. Le whareimba. Samu. Ia, ma lo fo le ngā lue. I le rei aso, me se foi o tiute, ma Faiva lo firima sa fianga iai, le fionga le suafa, le malu tupe, ia, ma le tausiri, ia, ana, ia, aloli i le ngā lurue. E le whasisilanga tāua le, o tau ma le tātou ofisa, ia, wafo ene no fasile fia, le whasisilanga le nei, to ia whamaene, o tailu loto, o upa ia, sausaunga tā Samoa, mai lava i le tai sama le tui manu a se ia pa ia le aleanga na tau wilo ai manu o malo a wai le ai se tau tai poto na te toe to e sea pe suia ai foi a wa o ta oto a o se ala o tulou na lava ai le ava tele man fa alo e fa silsila tu ai e fa pea i suli uma ma feoi o e na soifua mai i le tina o tau mai inu mau, po o mau, te awha pupu o le awhio anga o tanu ngā manono, ma vai lima. O le ato umalo o awhio malala i so se tū o le lalulangi e whapea. Me la le tahu ai tele i le tātou whasisilanga le nei. Wale na e mawhai o na utou whaafonga mai i ai ilunga o le tātou le tio fau male ala leo fau o le Radio Samoa ia pia. FM tasi o ono tesi ma le tasi. O le awhaia le whailo inga, a le tātou a inga, ma le whailo inga muri fo le nā. A le au a inga a tō lava o e na tupunga mai suru ngā titi o le tina ia mau, ia po tau mai nu mau. Mai tanu ngā manono, ma le awhio anga o vai limba. O la tō uma po whela le tafolo langi o lo e whawhongfonga mai ai. E sila fia, o le la awhaia le whailo inga muri. A le tātou a inga i la safareile, aso ivo a perila lua fe lua sifuru mareono le itu la e lua ile a uli. O le a whaia le nā i le maota o le tātou a inga i tanu ngā manono i Samoa. O le whamoe o le sa ilia leo se tasi e tausia si o tātou a inga. I le itu tino lea o tau mainu mau, po mau, i le suafa a toa mafua i upolu. A toa mafua i upolu. O lou le au ai mai, whaafonga le mai. O lou le au ai mai, o le ale tau fia pe sui ai le finangalo au tasi, e fulisia i ai finangalo
o le tātou ainga, ia masui au wai i le fono i le lava aso. Tau puleola le lofa baleang le lei o le tua, te iatu iai lo tau seifua, i lea lava fo i aso o tau poina, ma wha mana tuatu, a fio mai mai lau te tai. A wā ia le tātou wha malo stino, ia matali e le sua, pe a mai o le tātou wha moe, wha mulmule, le sau i mal wha mulmule. Me sau mai lau plate, oi ke lak fui male plate. E le se me o i lungo le plate. Whai kua ke sau ma o le plate nga zau le o le empty plate. Whai ma le wha alo tele o sainia, e whioi masuli o le tātou ainga. O suli o mafa vātau, o le teitei fono, o le mafutanga. Fuatino aloi lilo maiava, o le suli o pala i ali i whanrani. Tuveve tua sa seve, o suli o mere tuveve, o pala i ali i tai a kui, o suli le na o lotoa a kui. O simi chi cam, o suli o simi chi cam. Ia va pefo i makorseta manase, o suli na o toluo manase. Ia va tai tatsi o lo fa fonga mai e suli o i lato nei mo feo i o le fo i swafa ta bua i lo tato fale vai maunga le matua ia atoa mafua i upolo. Ia wa e ala na fono ainga. Ina i fo i ai i ngase fa penei. O mata upu ma ale o swafa ta uo ainga wala isi e tausia. Ya la usa ili mai ai. Feoi o le ainga o le swafa atoa mafua i upolo i taunu ngā manono mawailimba. Ya wafo i wha mwimboe le na. O tango tunei lava, holo iai ia le lipoti le ana mai a tia ule vai asana sei mawai tunei. Le lipoti le kabineta. Ina ia sila fia ia le atunu olo tūlanga le lei ia tupe maua ale atunu ai mai se fo i o le tupe maua le masani una maua e Samoa mai a lofa o tangata mai atunu i fafo po international remittances. Ai ova ai atu ai. O le teimi lava le nei e tasi i le tausanga na se ima vai atu nei. Ua toe si i mawalunga i anga i le 5 i le 1% o tupe maua pe a whatustusa le tausanga na se ima vai atu nei. Tupe e maua mai i le turisi. Le pulenga o tangata ta whawhau a le atunuu i Samoa i le tausanga na se ima vai atu nei. Tolu se lau, fitu se fulu ma le fitu, tesi ma le lua miliona tāna. Taimi le nei. Fatustu sa le tausanga na se ima vai atu nei. The cash flow from tourism earnings. It is 5.6% over the same period last year. 5% wa mawalunga atuani. Nai loo le tausanga pe a whatustusa iai lea watuana iatu. $377.2 million. So our tourism is in good hands, but imana umia tili wa. Na pau fo lea o le vitu. Sa maua mai ai le tele o tupe le atunu. Ile tele o tausanga. Alfara vela le foi la wa afia ia le pisinisi o turisi batangata ta fawatu ile atu Pasifika e bese le tatu tunu o Samoa ono taua ia le nga pa mai te milene ele nga tele na e nga pa le taua ile vao Amerika Israelu masatu ton ai ta ofi umai mafemalanga inga ava lele ole la rurangi ato fia se lau malanga avat lele wale mawhai ona taunu. Le mawhai o nao. Le ala fo lada na o le tu lai mai ei whawhi tauri e tono le tātou tunu uman bale vai lele i Samoa. Tele ina te lei, tele fo ina tuai,
E whae o le tuai o le taunu watu o valele. A o le teimi fo i e toi whae, e ai pase se toi fo i mai. E i tu la e tuai, i tu la e tuai ai le alu o se mai. Now these have impacts from the war that is happening right now in the Middle East. Control Iran le mataupu o fe malanga inga. Control Iran le mataupu o fe whaatawa inga. Control Iran le swau o loa fe malanga inga. Awa fea lai umai. Malen fatu ne fe me Donald Trump. Oh, maybe just 2 or 3 weeks, or maybe longer than that. Me po out el mafo fawsiri. Ile po kau mo multidimensia fo le le na wa te lo le leia. To tele yo Samoa lai la to te backing amalango ina Donald Trump. E fika kele la Amerika ma se sa via fa mo le o fo yer ma koko inga vaku. Ya ala ele me la fa il koko inga. Le na tato mate tu te loa o le se teimi o le vaeaso le rei po le aso te au. O le afa lau iloa mai aini swinga e fai maali e mai e le malo ia po le Petroleum Supply Board ia le Land Transport Authority LTA ia whapena fo i ma whila ua inga i lunga o le lau ili ele ia a le whapea mai o le tulafono le la iai o le awhai le Careless Day le maluing o le mele na e ei le aso e le na oe la le la whamalo lo lau ta vale a whapea o le asonga fua le nei ia e malolo mai a ia ta vale a tangata fule pe amatatu le amatanga o le matektusi o lo ingoa so all the A's will have a carless day depending on what the initial is. O lo swafa. Ia, elena oila, pe fia se lau o tau fimela, ta vale i Auckland Central, anga iatu i Aukilani Sifo, ia, whapena fo i Aukilani Saute, ia, watele ta vale le whewa, tasi le na awala. Ia, e tau mawhai e sefe mai, ia le swa, o male pensini, ina ia tof sia uma i tātou. Ma le awa noa. Ia e mawhai o nautu le pensin. Le si vaenga, o le a mawhai o na whaatapura mai vai oi. I ri koe mawhai o koe ukusau pensingi e luas fulu ia lita. Pesiri atu 5 fulu tāla. Ia tutusa pau ma tātou i le tau tātou te whaatau inai. Lita e 5 pe lita e 10. Ina ia lava pe le supply. Awane iaisi si e whaaloloto. I lea taimi ma lea taimi. A ia lava pe le supply e soa mō tangata uma. Ia le na. A lea ua vavai atu. Ua toi whaminute o na tāle o le tu la e 5. Tātou o i le malolonga. Tātou o mai sa ili se avanoa. Ia tala noa tu ai fo i mawhaasoa i le tūlanga lo iai le tautua a le tamaitai o ati ma le Henderson Cars. Le Big Pots and More, o whaiti tia tau onisi o loa. Maua steamers, woks, olo la pupua, ipu te o ata, ipu popo, maisi. E iai fo i o ngā mukesi, e whaonga i tutonu mufafu. E whetau i le lei mo a inga e ka le sia ma so o si wha moe moe. Le Big Pots and More, o mea uma e te mana o miha, i le whale o loa e tasi. Asia siane i se la lai lata i fo iate oe. Tolu 5 tolu Great South Road o Tahu, Westfield Moore Albany, Unit 3B, tasi on tolu Stoddard Road, Mount Roscoe, tolu noa tasi Great South Road, Takanini. O mana o mie oe po se isia lo a inga se fisoso ani tau whi malanga inga mo New Zealand. Ima ta au pue peo le vaita mai no whanau po anga luenga. A whaia lau tali o le ioe, wala au loa Ken Fernieho o le Fern Immigration Services. E iaila na lai sene, ma o silia ma le se 5 tau sanga hola na tau tua. E toa tele tangata o fisoso ani iai Ken, ima ta upu tau whi malanga inga. E awhia ima ta upu na o atu le tribunal, ma apili le minister. Tanga iana e le Facebook, ma le openga te whailangi i moli mau.
mo nisi whamtalanga, wala au mai le Fern Immigration Services, o luatasi, tasi lima tasi, o lima. Ua na o le Radio Samoa, se furulima iwa toru a mo, e tautuaina o e ilaungangana, fitu aso. In this update, low to middle income families with children will be the first to get cost relief as prices soar at the pump. As of Wednesday, the country had 7 weeks petrol reserves and more than 6 weeks of diesel and jet fuel. Finance Minister Nicola Willis says the households most impacted are families with no choice about driving children to school and themselves to work. She says the government will introduce timely, temporary measures. Cabinet did take decisions today and we will announce the details of this tomorrow. And the government will allow fuel into our market that meets Australia's criteria as the Iran war pressures global oil supply. Associate Energy Minister Shane Jones says temporarily changing fuel specs is sensible. It's a measure that aligns both the standards and it broadens the ability of us to draw fuel from a wider range of sources. Jones says we won't yet follow Australia's lead and allow higher sulphur fuel, but the door is open to that possibility. How to reduce drug harm as consumption rises. Police wastewater data covering the last quarter of last year estimates 9.4 kilograms of cocaine was consumed every week. That's almost double the amount for the previous year. Meth use is still stubbornly high, an average 34.7 kilos consumed weekly. Drug Foundation Executive Director Sarah Helm says if they could wave a magic wand, they'd focus on two things. Dramatically increasing the investment in addiction and harm reduction services, and I would also change the drug laws. Another record year for heat, with 2025 pushing the thermometer to its limits. Claudia O'Neill reports. The World Meteorological Organisation's confirmed 2015 to 2025 were the hottest 11 years on record, and the Earth's energy imbalance is at its highest in 65 years. Greenhouse gases continue to be absorbed at rapidly higher rates, warming the ocean. The extent of Arctic and Antarctic sea ice are nearing record lows. In sport, New Zealand cricket's trans-Tasman counterparts believe time will tell whether NZ20, rather than creating a big bash team, is the right play. NZC have given conditional backing to a new franchise league, rejecting an entry into the Australian tournament. Cricket Australia CEO Todd Greenberg is not surprised. We've had a couple of conversations. We wanted to make sure they knew that they were welcome to join, and there was an opportunity for them to do so, but clearly they decided to go in another direction. That's completely on them. History will be the judge. Warriors middle forward Jackson Ford has extended his lead atop the Dally M standings after 3 rounds. Ford took 5 points from the Warriors' win over Newcastle. I'm Raylene Ramsey. Tasilima Ivatolu Amo Radio Samoa. Soyana foile wosi, se lava ua e oti, se lemna oli sa pasuile au ngai au mai lena sala. Mole mole fa chali mai e po a e na te unga Faiva avale so ona vali la mo tu ai le vali male fa e che le vali le na o me vali le ta se fe so ya no foi le wosi se la va o e o ti se le na o le sa sui le o mai le na sala so ya no foi le wosi se la va o e o ti se le na o le sa sui le o mai le na sala. So say tafa so ina o si oni tu si e vala awina ua tumolo ato ni mo si va rock and roll ai wonga lo ya o le papio Samoa o mo ni o si va le
tua sei fai so fa me chalanga pea. Wai fia si fo I lava o le cha cha. So ya fo le o si, se lava o le o ti. Se le na o sa su le Ja, toi whatalofa I a te oe, mau wholofa atu, fo wha malo atu. I ngā luenga le lei sa ngā pāti ai, I au tau tiute ma Faiva māsani le nei fo I aso, a matanga o le vai aso. Ia ono sai, tātou. Ia, awa, o le asonga fua lava lātou ia, pi whaatūtū ngā tād. Ia ai, o le loto tele pe atu la I lunga. E lue whaile ngā luenga. La fa pe ngala fa fenga fa. Patalo fa pitoa. Le fionga ya ai ono Max ai ono male fa le tua ya Val. After I danga le after I foi le manatu mai. Fa mai senga ma fa mjanga foi. Yanga le tua ma fa tutumu me o fa ngau ina ono o le lofa tu la I mal lofa vale. I lautou maftanga balitina o le ainga. Ia, wawala au iei le tua, ia ai o lo maua I lava, le mawhanawhana ma le loto tele, ma le whatu tua I le tua. E le sisi mea, e mawhaiona tātou tu e whaia. Le whina ngalo whai tō tasi o le tua. E le fo I se tu ngata e tū ma te te iai. O ia na te o moia, o ia fo I na te toi wha fo I atu, le tangata na ia whaia. Awa o le ngā ruenga tūpito le nā alo tātou matei siri I le rangi. Ia ai na o na tātou whaanono manu. Ia awa I fo isi. A inga o lo o whape nā fo I o nā whea le atua le nei vai teimi o le tausanga. La ngona ai le leo I rama. Ia whape fo I e tangi mai ala. Le loi fonga pa u ma le loi mata malingi. Ia utu e le atua. Ai ai le fa mawhanwhananga. Fa pena fo I fa mai senga. Ma le file mu I tutono o tātou ainga. O le isi la le fa fita uli o tula I mai nei. I le taua leo lo whaia nei. Sa sa e tu tutono. O le taunga tā ai o pensini o valele. Aro wawai atu nei fo I le oso. O le tu o le fe o le taunga tā o pasese. E le ngata o le taunga o pasese whaaloto I whale I le latu nei au ki landi a ngai Wellington ia po o whea fo I Kalaestete maisi lava vaenga o le atunu nei. Ua taunga tā. Ai ala le lele aku I alu I Samunda. O le mea lava e tasi. Le anga I mai Australia I New Zealand nei. A mai sea I tātou le nei. O le malanga I Samoa. I le tele o tātou whalawe lave. Ma aluenga e whaatino ai. O whalawe lave tutupu mai. Au talitonu ma le whaatutua. I le whainga malo o iei nei. Ina ia vave mai se teimi. E whaatino ai. Lana fo I ana vatau. E pei o na tatala mai ai. Le tō wha le malo. Ina ia whaatino le tūla fono. Ia le whaatawina o shares o le valele a le atunu. Mai e te au te matuata li tonu. Iai awa le whaaleanga e lisi awani I. E o am fe eim vai mai o le ngā tupea. Tu ngā tupea lauli. Ma le fast, le nai whai. Me o le ngā tupe e o malatu ave I tanu malala. Kaingo ingo e soli ngika ngaka. E a mai ele malo lana tō wha I mawhai ai o na wheta lai. Ea le tūlanga o wha manuianga mō le atu nuu atoa e whai ei lo sao I matau. Tongi le aso. Velo le maa. E velo fo I le aso tongi le maa. Ai whai lo shea. Dima se lau tā la and upwards. E ise mea na tupu whapea mumua. Wa a apa mai ei ia le malo e whaise whaamanuianga whapea na mō le atunu. Ia le ai. Ai o le mea le na tula I mai. Wa a apa atu tangata o le atunu I le malo whai mai lau whautanga.
O le mana onga o tangata. I li mana o ila uli ma lana whainga malo. Ma na o la vai o lato I channels ma sani e whai e le mea le lisi, the wet lease for a national carrier for Samoa. Aia, ina ua a apa tu loa tangata. Tu watu le whanonga ma o lato mana onga ma mawhau whaunga whau ia I le ri I pāre mia. O mana o tangata, e whasoso ni atu, tu watu le tau au. E whasoso ni ai I le malo. Wala ngā tu tusa le le. Ma le tō whā I le fionga le ri pāre mia. Lea ua umana whaaso mai ai. E le to e whaia to atasi e se malo. Se polo keti ma se ati nai. E te tau o na lima whaatasi le malo. Ma le au whainga aruenga a le atua. Ma le pulenga mamalu a li I ma whai pule. O le atunu ua atoa tangata lau tele. O le matua ta ua lava o mawhau whaunga whau ia o le fionga le li pāremia. He wants everyone to be involved in the development of Samoa, not just the government itself. O I tū tino umaia, le tala le lei, tangata lau tele. E ala la tātou nofu nei. Ma tātou vāwa ai ma whaatali tali. I le tāpenanga le malo. The legal framework e mawhai ai o na whaatino mea ia I le tūla fono. Ai mai se, o le tūtino o le unit trust. O le tausi mawaenga. O le a whaatino ina. Ma whaamaumawina le stala o tangata o le a whaisea I tutonu. A o tau ia lau se sea ia. So ia ko ke kao fia whaamanuianga mo tātou tangata. Tō tele I la tau e tāpua I le chapipi. O le a whaatau fo I la tau shea. Ioi. O tau ne I misi le pasi, misi le avanoa, e whai ai I o tau shares I le malo. Tau te whaalongo fo I atu le pa ia ma limongi ma funkoi. E le mo wai se tau manuia, a wala tau whaalfonga iai, mo tau whaalongo iai. A le na tau taofi ia tupe o na tufa I o tātou tangata. Listen up. Whai le mea le lei ma le tāua mo oe malo ainga. A o lo whaalongo le au vale ia. A o te whapena atu tala. Na, whautanga ma a wha mai mautaimi. Ta hofi le whaamrianga mo tangata. Nā le mea na whai e tuia. Na fosi e la wale I tuia ia saini lona ingoa. E te e le proketi ala tala tuia. Au te ai pala mo lo I tu malo. Te le sau petesa. Ta e lenga. Ale au mamai. Te le sau e whai se loto o seisi petesa. Po o oe tui le epa po o ai lava. Le vaiga whau whai. No au sau I to tonu o le pale mene. I le tō whāma le whaatonunga. A lo ui tu malo. Mau tangata. Ala lale na. No, sorry wefa. Yeah. Te reu stai au to. O le winga tonu wale na. Le winga tonu wale na pe a whaafaingo fie sau nuanga. Ale fionga le li whai pule mai au te whai atu. O le matua toa lava o tu ia wa atu lau fionga le tamal whale. No, good on you, brother. Te whaalongo I fua I meu pola e motu I tua. Ma le tau wha leanga ua matua mafia fia. Ia o tau se sila lai. Le leo sao noa ia tu ia. O le aulo le poloketi lea. O le aulo le poloketi lea mo wa umalo ui tu malo. Watalia ina fo I ato toa matali sa paya whaatua e lo ui tu malo. Wa fai le fia vevela o la wali ia le whamea le bloketi le au ngā le. Ia le bloketi wani.
ngisi le fia avea ma te fono ia o ko meki le avatu o le te fono ia i latou aia sui atoa e la uli mea sui ma le whainga whawai sui ma le minsta whaatu e le minsta ia moe whaowo sunga ia lufi sui le whainga whawai whaatu lan tu la fono e pasia ai le poloketi ma le whao ngā ina te tau o tupe. Aia, langala wali ia o avele whamsidong. Whame o soli tu la whanu whawai, tu la whanu whawai, ko vale. This has nothing to do with the foundation and the constitution and the constitution of Samoa. This is a departmental convention, policy, and protocol. It can be changed anytime. Aven whamsidonga for me. Ta ofi ua tu whanga tupe nei se i wanga nā. Ua whaasa o moe le whamsidonga. Le tōwhia ina ele te whono. Ma whono whawai o lātou tangata whainga ruenga. Ai atu e whemai ale whamsidonga. Whesiri tonu ai ana o vātua. O ploketi ai. O ia te tau na suia le tulafu. E suia le minsta. Minsta ai. Minsta le whinga malo. E ona ia le ploketi. Ia wanti lai. Pau nā le me tau te o iai. Whai tau atu i le text le si uso whaasalau na send mai hatea. E winga stasi o por kalamea le si to ina ulu po o nai whai mai Sydney. Po le ai saula le por kalamea tangata te whapea sa whai whi au. Ua tuli ese ule o tue. Ua ave ese ona tofi. O wawa ai atu. Ile ina i nā o le tangata. Ile tumu o supporters o le fast. I oe tapu wai le whamsi nonga o la uli Malaysi to lima. Vai le awa wa ina ina. Meo le o whaalave lave. Ai whaalongo le mai pu o talinga. The court system is an open system for the public to go and support and show support. I re tau fia sisi, e o leo. Se i vanga nā wau mai se whaatonunga. I le whaamasino o le a pule whaamalu se mata upu lo tea. Whapea mai ai. It's a closed circuit court and no one else is involved or allowed inside the court. Ioi. Te fia poto lo tau fia fua lea ia te tau o tangata, mana sa lo tonga o tangata. The freedom to gather and unite and offer support for whoever. And the court is a public space unless the presiding judge decides not to. Nela na tau na mal malamai o le yawa o tasi ala vai. Yo, tu atau tau ai le vai o tulepa. Ya na fai la ia leo. O talana. Ua matua I whaali I lava ia lauli. Ai lau le ata o lauli matongi mai hei meo tamai whasta mu whiu voinga le. E whiu ki ai and I'm so upset. I was watching him. I was laughing at how upset this man is. Angry, frustrated, desperate. Ele ango I lauli. Na ole ata o lauli ma whaalidi. Ma wai loa fo I le va o tu ngata whapene.
lau fai tangata. La mea len kou kaonga fui o le, ma tumutumu e fui o. Fe me o le tumutumu leo tangata, ua faa fefe ina ai, le faa I unga le faa msinonga. Ua faa matau ai, ua tasi la mea le, tanoi le tangata le toina, na ulpoona, fe mai, fai so o te le lauli, le tau faa fefe, ma le tau faa matau. Ai wa ma se tala lauli e faia. E faa fefe eisis, ma tau faa matau eisis. Asa no ha le par mi le mele afai, o le mele na o le afai. Iri tau faa fefe eisis. La foi te tau tutu lava. E pui pui. De newspaper la Samoa Observer, la la ufe au te pui pui fo, la ia te tau o tangata. Ma le fionga le li pare mia, maana ngā yoinga, maana tānga e fai. A ua ia le tali aina, sui o le Samoa Observer, e iai le mafuanga te tau. E le na o le sa o le tonga, o le utustala ma le au whaasalau. E iai le tū ma le anga I whanua a Samoa I lima te ita ina ai le vātangata. Ma le vāna nofo. Le vāta puia. Ea. Ai lo e Samoa Observer me tauna whai. La ia isi ta mali I o. Ai al mela na al mele. Ai tui. Ma whapea. Ai. Wani alufu isi si la tui e. E whaato ese fua I ai. O le mea le whaato ese, ma le whaasifo, o le mea le tupu. Ioi. O le whaa le lei, o le mea le tupu. O le whaato ese, e lo ai, wo iei le sasi, o le mea le tupu. O le mea le tamali. E malolo, e sau, I le anganga mama. Whaatalofa ma le pāremia. Alala me le faine yo to is to stalai. To te o e tala noa on behalf of Samoan Observer. Alala me tu te le o to e tala noa Samoan Observer on behalf of the Prime Minister. Fai ia mai ia o fai se kala le parmi la fa mai parmi. Ala me na o peo tōni awhi au al Samoan Observer. Ala ile ngutu al Samoan Observer sa utau talama I le. Tulou au tau olo o ngā lua I tamali I mo. Fale tua ma tausi ma ilato umanisi o alo le tunu olo ngā lua. Ioi. O nā foi la, e loa ai. Le wha malo ma wha auru maloa I o le afo I o le. O le tangata ese le nā. Wa vea ma whaatonu sili. O le newspaper tā ua ma le au ngā. Ma le te leo lona sao I a Samoa. Ma lana wha temo karasi le tele o tausanga. Ua ma vai ona o le fionga le. Ngatu ai tele. Sa vea sano malifa. Ma le whale tua I a muli anga tele Jean malifa. Ai mai se. O le nofo alo. Ma le ai ngali. Ia mula uso pele. Ia fata maulolo. Wellington e malifa. Le uso pele. Le fionga le ulua I rii. Tasi malifa. Ioi. Ta valea tuaisi a inga. Ma le tala le leisa la tu fatino. Le fatu ina mai ai. Le newspaper tā ua malana tutua. Mela nao le, e numi ele tātou lipine I. Tasi alau whaalua atu. Some of our own colleagues are asking questions about Samoan Observer and, of course, asking on behalf of Samoan Observer. They have a mouth. Em fai no mai I mela. Ia fa tu fo I no fo ma fo fa u le ia.
E ile tāu o le tala lea o te wātua. Awa, e te tau foi o le tātou pui pui, i tai o le tātou o tunu. Lea lava tātou te milo whatasi mai lātou, lātou te tau lama lamba, ma tau whaalata, tau whaaleanga, i le fionga le li pāmia mana na whainga malo. E le sil tala nā leo te watune. Tasi ala wa ai atu, wati sao ala wa ai, i loto, mafau faunga o tangata ia sa whai mai. Marisi mea le nā, e le whautuanga mana tu alalo. Ao i le taimi e, whai ia tātou whesili pēo o mene o press conference. Whaaru le camera, ma le mea pueta i o i le tangata lea o i le microphone e whai mai sana whamtalanga ma taulo i ngoa po whea le media outlet te sawat. O al mele o wawai tune iai. O solo ato, o le tangata tu stala whaasa lau e le stala i tonu o le tātou a inga. JAWS, Journalist Association of Western Samoa. Le tātou whala putonga o leo tustala ma leo whasalau. Al mea lai nei, e rei lo atu nisi po ai ala, na o leo ia wha leo mai ia whesiri ai rei lo atu ni fōringa, a o ai fo i company medias e ngā lulu e ai ma whaatino ai au una ngā nis tangata. Tā ue o mea le nā. Ia tātou nofo mana mai lo. Lea lai tau te complain ma whaitio i le fionga le li pārmia. Ai lau wawai atu, e hawa tele le pārmia i le vāna nofo, mai tātou. A o tau sile a Donald Trump a o na ital te malo. Toi titi apa lau vale Donald Trump is this. Donald Trump, shut up, I'm not answering your question. No, not you, you are the worst. Tala sa ona te malo. You are the most corrupted news outlet or channel. Low ratings. It is said tala na leo te vatune. Ai leo whapena na utou tulia le fionga le palemia ina ua ia whapea mai. Na te whaaloalo i le media ma o se tasi lea o i tūtino o le whaatemo karasi. Asa al palemia. Ai ale mawhai la o na whaatontonu atu le palemia winga o tangata ma lato wāmio ma mea ie whai. Asa al le palemia le fu se tapu. Le tātou lava ma le tātou ngaruenga ma o tātou winga. Pea le suia o tātou winga. Lea e o pū ai le tātou ngaruenga. Morals and ethics and the principles that we need to abide through and by. Ia le nau, tātou o le malolonga, awhatonu le tū lai lima. Ia tātou o le malolonga fo ima iai, ia ona whao lea. O le tātou polokalabe Gagaifo Faiva o Samoa, i le nei fo i aso ngafua, malo le ngā lulue. Ua mawhai nei o na whaatau wantu top-up le Digicel i lunga o le upenga ta whailangi a le ClickX Pacific. E mawhai fo i o na lafo eise leni i le MyCash a le Digicel i Samoa, tō ngā whiti mawaru atu i le na o le 5 tā la. E le leile reiti aso taitasi ma e whaingo fia fo i o na e listalai. Asisiane i le clickx.com e lafo eisau top-up a le Digicel. Pe lafo e fo i sau tupe i le MyCash a le Digicel Samoa, tō ngā whiti mawaru atu. Morisi whamtalanga vla au le Olua tasi 5 tolu tolu fafa. Olua tasi 5 tolu tolu fafa.
O le porokala me o le Gagaifo Faiva malei a taua savea I lunga o le Radio Samoa. Ua mawhai o na awi nātu ona o le fesosori mai o le Pacific Specialist Healthcare. Ma le tonga fitia o le ngase o le fatu. Ma le ngase o le kanesa I fale ma I lua I Nandi Masuva. I le atunu o fiti. Asia siane I le upenga tawhailangi. Pacific Specialist Healthcare. psh.com.fj. O fia maua sau ta avale po sau piki apu. Ai tong I ta iwaiaso, lua vaiaso, pe ta imasina. O le sleek cars o le a maua ai le fsoswani. Ua ta pena le au whaingaruenga a le sleek cars mo oi malo a inga. Aua e te popole I se mea e tasi. Te tala fitu aso, mai le sfulu I le tai au, angai le afo le ono le afiafi. Tele la lai au kilani I saute, vili mai loa, I le o lua tasi faa, fitu lua selau. Po le o lua o, faa lima, tasi lima tasi. Le big pots and more. Wa whaiti tia tau onisi o loa. Maua steamers, woks, olo la pupua, ipu teo ata, ipu popo, maisi. E iai fo I onga o mukesi. E whaonga I tutonu mufafu. E whetau I le lei mo a inga e ka le sia ma so o si wha moe moe. Le big pots and more. O mea uma e timana o miha, I le whale o loa e tasi. Asia siane I se la lai lata I fo iate oe. Tolu lima tolu Great South Road o Tahu, Westfield Mall Albany, Unit 3B, Dasion Tolu Stoddard Road, Mount Roscoe, Tolu Nuatasi, Great South Road, Takanini. Radio Samoa, Tasilima Ivatolu, Amo. Radio Samoa, Tasilima Ivatolu, Amo. Ua mawhai o na aura tula polo kalame le leimo o ia so taitasi o na o le langolango malo si le whale maliu a se alo le aturuu o ese tātupu Funeral Directors I Manukau City. O kalame le maoe, talo whalau. E to o tauta lau le pasese o le Airgina na matu tu o Brisbane. I le aso luas fumale fitu Januari, lua o lua tolu. I le tasi le au li whamua moe tau nuu I au kilani. I le fitu I le afiafi. Uma le lua I tula. O le mātou whainga malanga I lunga le vaina mini mo. Wa mātou ona tu I lalo I ala vaa. Wa la talasa I au kilani. Wa mātou vai atu. E pei halu solo muli le malele. Na umi lava ona whata milo I ale valele lunga o le ea. Wa te ama mau le taimi sa ta tau ona tau nuwa I au kilani. Ai wala o mai loa le kapteni. Ua le mawhai o na matutu lau e lele. Ona ua lolo vaia atoa ia au kilani. Ona o le tono o le tau, o le anga le tau. Le mātou te taa milo. O whata tale pe mawhai ona tu lau e le ba. Pele ai. I o le taimi lea. Ia o sui ai la ngona. Wa ai atu. O iai le popo lenga le to tele o tangata. Ia ua a fia tuai mo fo ima. Ma unei. Ona upu nou lea. Ma whai lau ta talo. O upu muli la o lau ta talo. Lau whapea. Lea tuai. Wai ea. Wana o se au na ea. Talo whai. Si o tō ruama si ap whanau. Ai o whalongo atu whapea le. Whamatalanga. Ale to ina palangi sa mana nufu fatasi ilungole mato whainga malanga. This time you need a friend in high places. Na te ilawa ua o pese loa. I am a friend of God. O a ua le woa le tua. Ia kopo lua wha ipo lua sumale toru. Whai mai na wha tua Abrahamo I le tua. Ona ta ua ilo o ia. O le woa le tua. Ia uinga o le talina o lau te talo. Na o pese ai lava lea. O hau o le woa le tua le taimi atua na mato yei lunga. O le vani madimo na o pese. I am a friend of God. Na le liu le mato vaanga I Christ tete. Na mato tula o ele manuia. O le lava la o te pese o hau o le woa le tua. Ia pese roa. O oio le woa le tua, a mani tua, ele lei mo oe.
o le ese tatupu funeral directors o se fale maliu Samoa o le tali foilea o taimi whaingata ona o le malanga al maliu maleoti e mawhai foi ona lato awina atu ma awina mai tino maliu o e pele mai so o se atu nuo lalolangi mala auno le ese tatupu funeral directors i le lua ono lua tolu fitu o pea fiu ane ele se fulu male balu Norman Spencer Drive in Manuko City. Ia, toi whatalofa ia te oe ile a whai tū la mulimuli o le tātou por kalame ile nei fo ia sunga fua le Gagaifo Faiva ia male tū ua fo ia onga ale whanau. O ne ngalo ia te oe sau vai le ola. O e lo malosi o na utou silfia tātou maketi o lo iai na yo Taras fulmo le tolu Lappington Road le fionga atuala ia whapea fole tua ia peka le sia tātou whale o loa lo iai le tamaita i o Maria Nive ma le tamaita i o Mareta los fulmo le lua Templeton Place in Glendon i Manurewa le tātou Tasi Market i mangele le fionga ia tole foa Reverend Larry Tupai Lavea. Ia maleli i Robbie, ia ma le tamaita i o Auntie Fiona. Ia aile ngatele na Grand Market i o Aukilani Sifo. Male Island Food Market i Avondale. Sunga avi Jane, male faltua, mai la tofoi. Nisi o uso Samoa lo ngā luai. Ia whai ai te fia talanoa. Ia le ataua. Wala ula ia le ataua o lua tasi. Lua iwa whawhitu iwa, lua fitu. Ta hua mo oe malo soifua malolo ina. Lele lewa nei a o na whai le tātou malolonga. Ai o tala no atu e tusa male taunga tā o pensidi o valele. E whapena ai o na oso o matule fe e fwoi. O le maululunga tele o pasese o valele e mese a tātou nei anga i Samoa. A lea la o saulu fo i mane whaasir silanga wale pene tau tu a whaalapo o te isi whalauna. Air New Zealand has now cancelled 4 flights between Samoa and Auckland as global jet fuel prices remain volatile. O to se silala. Oka le matau tio le mele le vandei ana o watu le matau po le tungta o pensini o vale a lea la o saulo. Global fuel prices due to the ongoing conflict in the Middle East. Now, the airline said rising fuel costs are affecting carriers worldwide, leading to targeted schedule adjustments. Whāwhongala mele, e le na o tātoula. O le inga wale le umbala wale e New Zealand, iana whemalanga inga, ile lalo langi atoa. Lea wā lai o na tūla i mele mele, taunga tā, o pensini wa taunga tā i fo i ma le tau o pasese. A o lea la, o tupu e malwhana velave fo lea, o le cancelling no, o le telo o malanga ia, se to e vanela e lunga. The 4 cancelled services between Faleolo International Airport and the Auckland airports are now scheduled for 7th of April. Lono winga, e le eise malanga le New Zealand lena fuafua, e alu le aso fitu a Pirila. O lana winga lau i lato uma iana lea na tutongi pasese le aso fitu a Pirila, aso sfulma le iwa o a Pirila, o le alu ma le toe sau. Aso luas fuluono a Pirila, ma le aso fa o me. O lana winga, e lima le lei ia malanga ia lena whapwe moi le va o Faleolo International Airport and Auckland Airport. Tangolai mei tawifo ia tātou vaana. O le vaa o le aso fitu a Pirila, o le vaa o le aso sfulmaliva a Pirila, o le aso luas fulmaleono a Pirila, ma le aso whao me. Whamaile New Zealand, it has taken steps to minimize disruption and emphasizing the importance of maintaining reliable air links for Samoa. And all affected passengers will be rebooked onto other alternative flights as close as possible to the original travel plans
The airline confirmed. O sa o ala utala le na fatu nei. O la ia va ai ko tickets mo ko menga. Ko if you are first in line and given priority fai yo na to rebook ia lau to reschedule ai ia malanga na se to vantasia se to e fasili o le malanga ale New Zealand mai New Zealand nei au kilani anga i Samoa ile aso fitu o Aperila o le malanga ile aso sfulma le iva o Aperila malanga ile aso luasful wono Aperila ia male malanga ile aso fa o me after lava ia nana ile de vandei ana tatu talanuai ile mata upule o le tonguta pasese no le tonguta fo yo o le pensini o valele a le lau au mai elo i ia wa cancel umai maisi fa malanga wa cancel ale New Zealand mo Faleolo International Airport a faila o e la vea ina alu loa e suise heisi a aso e te malanga ia ma le fa moe e a lai ona e malanga toi o mai la utala i le mata upu leo le fa sinonga leo la uli mai la tau nei la le upu le masani o le pepese ai tu le epa ma le hero pipi justice delayed is also justice denied o le tolo so o mea nei o unga o fa sinonga o na fo ia tangia mai ai le whaamsinonga le ami o tonu. Ai le case la lea, man tua foi, o le case lea, e leo so ino o le tangata na o ti ai tu au. Le ai. O le sa ili, po o ai na whawhau wina whaamatalanga e winga i le maliu o tu au. This case is not about looking for the person that killed Tuau or the hit and run. That will come soon. Ai o le whaamsinonga na wala tōlu ne o sa ilinga. Po o ai na li liuina, ma mimilo ina. The fabrication of all the evidence that was in front of the court and the judge. Yoi, di te au tu whapewa umai i le mele, lea. Esa, ia le vaenga o le whaamsinonga le. Ese le sailinga o le tangata na maliu wai tu au. Ai a whaila o le whaamsinonga lea o la uli lea te talo o ma i tangata nei e te tau na loka ma whaalpui la uli. O te matua i o wofo i le matua vai tele. O mea o lo whawhau to tonu o loto tangata nei. Ai sea. La tau le mwhaia la uli. They can't beat the man. Now, tinana whai atu lauli. Play the ball. Ai le ai. O mai ala wali le play the body. Ta alo mai le tino ala veku lauli. Soli. Tio me ka alo kulporo lea. Te o su emesko polo ku ka alo. Ale ko ke o mai ku ka alo lea nga mai le kingo. Ai ono lo utali tununga. E mana mia fo i le fionga i le tamai tai ia talasa atoa. Ia se taimi ina ia le lei se fai unga na te mai ai tusa male tulafono. Ia fatasi ai male lotu tele e fai le fai unga i le me tau na ta oto iai. Ai lo utali tununga le nā. Tātou, wale ono sai tangata soli. Wale lava papale. E o ile o tangata e tāpuai le whaamsinonga o la uli ma Sam, ma Sivai, whapea fo i Lise Schmidt, whapea fo i Fuleai, ia whapea fo i la vea li o whatau malam. Auava. O le nganga o le fia tapua. A le malumalo ai ma ina atu.
Lista ma iulu po o le malana polo kalame. E mai le te tau na toi o i o. Le te tau fo i o na whaia ni talo sanga mausu ni pese i le malai i tia whau. Te wawai e i le maua e o le maua le ma e a whawale valea. Wha soso. E lo i le vai tele o le mafo whau. Ala le mea le ona pepese. Nā le mea lei o na whai le tatalo ma le talo sanga. I le malai o le whautu ngā tangi ma le sa ilinga ma loa Samoa. Nā le mea le na whai. Le anga le whaavai o Samoa le ta oto ai. Lona whaavai le atua. Po whea fu ila e o iai. O tau silsila iai. E o lava i se oli. Nā le tala le tusi. E iai fo i le atua ina. Pe fo fola lo fala i se oli. E iai fo i le atua ina. E se wawai tangata sa whaife au. Ia, le tangata lea, le upo o lea mai sa whaife au, o leo toi ingi, o leo koe whaonga inga on kofi. E maarmalam pōlen, pala asa mea whalea le di ufau. O lea, na te tau mawhai e tau fiofi masai sei tia, le saolo tonga o le tangata e tāpua iai po o whea. E whai ila na tāpua inga ai pe whaape i fo i o na whaatino. La na tāpua inga ai le pese, le vi inga le nale o le atua. Le tatalo le nale e whaafitai ai. Toi e whai mai. Wa complain. Ma whai tio. I le whaafale upo lunga. Ma le tāpua inga whale upolu. O le atunu. Mamatai sa iai tolu i. Ia mena e tasi alau whaalonga fo iai. Folo sanga fo ia lea tangata ia matua le maal malama i se mea. Ia. Nau meo whaiwhi au o meo me elelei a rātou mafo whau hao ina whafola fo i le rātou. Fola sanga i leanga nuu. Tū ma leanga i whanua. Muanga ngana ma le vaunga ngana. Ia. Ai te ilo mamao tuai ai. Tu sa pau umala tau nano mai a ilunga whaile. O mai a whaasa sa o lo lava. Ele e a whiwhi ni upu mani talai whai. Ka tuai fo. Wan nena ai tā ua tele laile. So. Whamsinonga le nei o la uri mai na tau nei. Has been delayed for so long. And when justice is delayed, justice is also denied. Tātou talo pēr, mō le tamaitai whamsino, malana whai unga, ai maise ia musuia i le ngāanga o le tua. Ina ia whaia le ami o tonu e tusa ma le tūla whono. O lo wha vai iai le suenga o le mata upulea. Fabrication of evidence. Nothing to do with the hit and run of 2 out. Na o mai leo o le whaasoa i le mata upu le nei. E tā ua tele mō le sila fia e le tātou o tunu. Ai maise le tu malo vai maunga le tolu. Vai maunga le tolu. E nā ua mai o na whātalandoa le tātou suri. Mai le fio anga o mangiang. Le tui o atanga sa atanga. Wa pia fo i le usoli. Sa la tia malau lua moa na whanatau. Alo le mali e toa. Ma malu le isi fo i tu vai o le whale vai maunga. Ma le no fo i tu ai ngai afuata. Ma matua i le ta whai ono. A pe fo i la ua. Asi ma le patu. Ma le la unga. A ta mapua ma manongi a manu. Ai mai se fo i.
na fio alo sina i le malai matangofie a mai se foi a fio le foi fale o salvalasi ma alo sina le fale tolu ma le vaina le lepa ia ma malu i atu tou le fale tui sa mau lau tou tama le nale tai seuali na fa ma vai le lei alo ia fo i mai fo i ina ua mai o na whiloa i ma le fionga i le titai o le malo ma usui ai lona mafau o le a nga i atu e lango le whatutua i le tua Samoa utas. Mai a fōi o na soa le pule, ma le alo le mali e toa, ma le whitalenga fōi a nonu. Whai to toa ia, o le wha atutua e le tua Samoa utas. Utasi ai le tau, ma le whaafitingo a le anga, i le tō wha, i le fionga i le li pāre mia wha pe fōi le wha whale tui o le wha tūtua i le atua Samoa Utasi. Utasi moi moi. Nio. E wha whonga uma le tātou nu, uma le tātou i tū malo. E ia wha whaingo fie ai. Le toe ulu whale atu o taiseu o ali i le mauta whono ma le pāle mene. Awa ese le tu vai wanga ia. Talo te i la au. La unga i le aso tona ina sa ima vai atu nei. To e teimi ina wha ma vai ai le uso whipule i tono le mauta. Na ngungu uma tu le epa limbongi. Whono toe i la tou nei. The Three Musketeers i o meo te taisi ni o le pati whau whai. E o lava fo i seisi fai pule si ni o le mauta. Lea seisi na tau ane lona mafau fau. Sana whau tanga e fai se tala. E winga le tula i ese o le li fai pule ma wha mawai atu le HRPP. I o tala whea ngai fo i le na. One of siling ia tai. Na alu i o. Mai le ai kiri fi alu i langau te le la va o no sai pe avatu se la ngona ua o wha ma vai mo le toi fi fai mea i o. Ai fai mai ni tala. E le ftau i la whalunga. Ia nau tua tulola i lunga fai se mea. Me le ulan fai pule. Whakua la lau benga fai. Ngai vili ai. Mai le ai. O kangoa kusi ai sendi ai. O iso le no tua matautia. Wa umale wheleo i fōringa, ma le laulua whasila whai le tū, ma le anga i whanua, wha le anga nu. Ia tūlilo i e male tangata ma ave i le tusi. Le lau pepa le nale tau te wha sangat. Lau wha le lei, a umana vili mai leo seisi e tau mai po le ale tad. E wawa ai style al whaipule. Ia le nā, lo wha mai le tua vai lua tusa so tātou manuia, o toi ono minute o na tā leo le i tū la. E ono, tau walunga atuai le Gagaifo Faiva, i le rei a sangafua, luas fulma le tolu, o le masina o mati, ia, ma le o toi mamau fo i o na tātou, wha ma vai atu lea i le a fo i le tātou masina lon tolu. Ia, a vea fo le nei avanoa e, wha ma loa atuai i lunga o le FM 106.1, i Samoa, ma le mana vai o ngā ruenga, ia me se fo i le tautua, a le a fionga ia alo vau, mafua, ma le a fafine le tamaitai o nita, ia ma le company o le MS Rental Cars, i nā i whale. Oro International Airport, mamuli whanua, a lulu ngā lue, ia whapena umfo i utau, ia le ngatai le Delaney's Rentals, le Pacific Easy Money Transfer, ia whapea fo i male moana Rentals.
Ia le au whainga runga umane, e fe so tai mai le telo teimi, le taxi stand i le nā le Abialaka, a pia fo i le taxi stand kota ma le whaleo o lo whaafonga mai i Vaitele, le taxi stand le fionga i a Leota, wha pia fo i ma le whaletua, le tua wha i a Te Lea, tupu mai e o lo tautuaina le taxi stand a le Taumesina Island Resort. Amni atu i ngā ruenga malau tau fo i tautua o lo whaatino mo nai o tātou tangata. Whamangalo se leo i le nei auli, ia, maua se manatu o le tō wha po le sunga fo i a sau, seu si ufanua, ia, wā, le wha ua wina o le au nanga ma le tautua i le so. O tala nā e winga i o tātou tangata. A whatalo whatu le tina ia kisa wangsi, a pia fo i Ilisei wangsi mai le lo i Hamiltone, ia, ma le whaletua, ia, a mai se fo i si o tina ia kisa malo le on sain. A le a momori atu lau whangwai i le so pe a umala tāpol kalame. Ia, manuia tele, ia malo longa le fiafinei, ma lau tō mawhtanga ma le sunga ia sau. O si ngā taulanga matali ngā sua i le fiafina nei. O tala nai winga i o tātou tangata nei a suzo. Those are the stories about our people today. We'll see you tomorrow, right here at the same place, at the same time. Le ataua le nei. Alofa mo oi lunga o le tātou api o fōringa, ma le tātou YouTube channel. Oi, whatalo whatu le uso Sam Tip Top Man. Ya, ma si au fo i tau mo whainga.